هر لسروی مجاره هفکار من شوکت هرکیج انقره لسروان یاساین تایبت به دادگه کرنه و دادپروریه ویلگلمه به میوانه کی ویجه هیا مافناسه او جی برز یوسف دره شوکت افدامات باش به تو بخیر هاتینا با بولتنه لگل میوانه خود زانم تی گوتو بیجان لسروی پاکیجی بکه افسر راست کرنن که وزیر داده ترکیه به حزدکه مافناس شد بیجن لسر آخافتنین یلماز تونچو دا خوازا چی دکن دوی قناغی ده به تایبتی پشتی بریارا پککی بله نالیم بگو من نیرین جدا هنالی اپوزیسیون بشویه که هم رخنه دکه هم شروع ودکه و مسئله آلی نزدیک حکومت پشگیریا به هر آوای پشگیریا پروسه که چاک سازی دنیا سیستم دادوری ترکیه داد کنج برکو گلک است و باوریه دن بی پروسه که چاک سازی بی هندک سر راست کردن مشاندن پروسه که ترکیه دی گلک زحمت به مسئله نتنه مسئله که کو هندک اس لگرتیگه هم بینه آزاد کردن گرتیگه بینه یعنی روشا گرتیگه هم بیت باش کردن به شیوه که گشتی دیاره که هندک پیوستی دناو سیستم دادوری یا حقوقی یا ترکیه دهیه و نمجارایی رو یجی دمه که درجه که مسئله تا گوتو بیش کردن حتی نه چند پاکیج وکه پاکیجن رفرم بگومان هاتنه آماده کردن لیا ایرو روشا که جداتر بگومان دبن سیا پروسه که دته گوت بیش کرنج بروید چنده هنده کالیان گومان هنه بیشک یعنی دبیجن احتمال او مسئله با حکومت بدرفت کو حتی هندک یاساین تونتر هندک رنماین تونتر دناو سیستم ده هبن لالیه که جنده کسین کو جواک لسروان نرازیه و که کسین کو مادین هجبر بکارینانه یان دست دریجی کرنه تاجیز و تجاوز کرنه کسین او ساجی بین آزاد کرن بگومان مسئله هم حقوقی هم جی آلیه که خوی تکنیکی هیا برز یوسف داره شارزای دوان مجاراندن هم و که حقوق ناس هم و که پاریزر میوانی من از راستراز جو میوانی خوب بپرسم از بنی دست پیکیمو بخیر هاتن کار وزارت چل خود گره یعنی وزارت عدالت یا ترکیه دوان روزان ده خباته که چی اف خبات؟ بله خبات بریجاتو بکرن خبات انها ناوی پاکتا دهمین یا یارگیه پاکتا دهمین تیده هنک ماده هنه او خالين كوتي دا او دجي نها دربارين قانونين تركيا دا ايكو حبسي دا دربارين شرطي واندا هناك غوراتن هناك ياسانتي غورتن او غورتن جي مثلا ايكو حبسي دانه مثلا جن زارو ايكو زاريوان هنا دا حبسي دانه جن بوجنا دا بيشم او يكشي ايكو ساليوان زیده اکو یاشلی اختیار جبونا وان بری جده سالا حتی نه 10 سالا جزا گرتبن 10 سالی وان خلاص حتی نه 10 سالا اکو جزا گرتنه دردکتن نخوش بان yani جزاری وان هبان وان دشاندر مالی جزای خود مال دکشاندن ایروجی دبی یاسایدا دخینن 5 سالا اکو 5 سال جزا گرتنه يكون نخوش زاري وان هنا حبسي دا او جنجي حتى بين سنة جزاء قرتبن او جي جزاء يخاد قرن مال دا بكشيرن سوچ فرق دکه از بین یعنی همو جوره سوچان یان ام بيجي مثلا کسی که کو سوچاوی وک سیاسی به قبول کردن جی اگر تنه 5 سال جزا ورگت به دکاره دروی گرتیگه جزا خو ببینه یعنی تنه سوچن عادی نه دوی مسئله ناز ول بورم و دوی پاکتا دهمین دا پاکتا کی برفریه جبرکو حبسين تركيا قالك تجينا يعني كاباسيتي حبسين تركيا 3000 نها 4000 كاس حبسي دانا لو ما جي حبسي دا انكا تنغاسي قالك كو جزاي خاي بكشن جبونان قالك شرطي وان زحمته يك جبونا فيها يك جبو قال جبو برگالا ترکیه جبو دموکراسیا ترکیه کو ملت نفسه کی بگره بینه کی بگره جبو ناویجی جبو وجدانا kamuoyu ev paket te damzırandın. Lidvi paketi da ya muhim ev ku ceza jboy hema jboy hamu kesan jo hamu mahkuman
tê fikrandin. Ji bona wî jî mesela ji heşt parekî cezayê xwe kişandibe ew tê tahliye kirin. Yani 12 sal ceza girtibe neh mihad hepsê da bimine ew tê tahliye kirin. Ev jî pêşiya 55,000 girtiyan vedike û biçin malê xwe azad bin. دیسا جی تێرانە کە یعنی بە حسابەوە وەکە ماتەماتیکە گەرم لێ بنێرن زێدەتری 400,000 کەس هەنە و کاپاسیتە خویایە ئەگەر دیسا 55,000 کەس دەرکەوەژی دیسا وێ جی تانک بمینە حکومەت دکارە یعنی وەزارەت دکارە بتنێ vê meselê bi vê karê xwe vê meselê çareser bike. Ez bawerim va çareseriyekî ji bo destpêkî ye. Çünkü ji ber ku hetanê niha neh paket yargı derketin. Ev paket ya dehimine. Yani payızı derdik eve. O levmacı ez var bavarım hin havce pakete dozdemin evi derbik eve. Jberku hin ev kapasiteye gelek zede. علاقه و مسئله به وی پیواژوی هیا یعنی هون زانن بریارا پککی هیا یعنی امدکارن بیجن کو وزارت جی لگوری روشا هایی پروسه هایی تفدیگره کارده که؟ Ez bavarım va gaveki siyasiye. Ev gav jberku dinava hamu mahkuman da wekhevi ya were girtin were ditin jbonawi jboy vicdana gel jbonawi o ez var bavarın du paketa dozdemin da gelek astengi rabın gelek mahkum hapse derkevin ez dvi aliye da gava yekemine ez var fikrim bel fre paketedin derbikevin di derbarê PKK de gelek kes bi tawana ku endamên PKK bûne hûn dizanin cezayê muebbetê girtine yani sala 92 93 94 heta niha yên ku di girtîgehan de zêdetirî 30 salin hene ihtimal heye ku hejmara wan azadkirina wan kesan zêdetir bibe di wan rojane dem gelek caral ser televizyonê dibihîzin ku yên muebbet jî cezayê muebbet heyî jî têne azadkirin ji bo wan de rewşa Jbona wajî ew astengî radibin, estekmin dikim ew jî azad bin. Ji ber ku me berê jî got ji heşt parekî cezayê xwe bikişîne, ew ê serbest be, ew ê texliye be ji bo mahkûma dibêjim. Ji bo mahkumên PKK'yan jî dibêjim, ji bo örgütê din jî dibêjim. Ew astengî radibin. İstisnayek heye yanna? Ha vî gavê istisna dibe ku ji bo suçên cinsî dijî zarokan, dijî jinan taciz belkî ji bona wan dernekeve lê ê ji bo siyasiyan ew ê derkeve. Hûn parêzerin jî heman demê û sistema dadgehên Tirkiye dizanin ev kare dêbarê dadgehan girantir bike yan siviktir bike di mehên pêşema de mesaiya ve veke parêzer jî veke dadgeh jî dê çawa be. Berê dadgeha infazê em dibêjin ew divî karê pêk tîne lê rojên pêşiya me ew dadgehên infazê gelek ew meşgul bûn lê paşê ez wer bawerim ji bo dadgehên Tirkiye ew gelekî barekî mezin ê hukukî ew ê derkeve holê ji ber ku ewên ku suçên ku adlî ji bo suçekî adlî dibêjim ew ê dîsa di nava gel da di nava civakê da ew ê dîsa tevlî suça bin ew ê dîsa biçin dadgeha ew ê dîsa biçin hepsa yani ev ihtimal sedî sîbê jî heye. Beriya ku em verine nav vê veşanê de we got hindek madde hene hindek xal hene ku ihtimala ji bo civakê ne pozîtîv bin yani hindekî dî rewşê girantir bikin hin kes hene belkî bi tweetekê bikarin weke tavanbar bêne dîtin ev mesele çi ye yani ji bilî serrastkirina meseleya înfazê wezaret divê taslaxa xwe de divê reşnivîsa xwe de behsa çi dike bi temamî yani xalekî heye ew xal ji bo fikr û ramanê ji bo çalekiyê ji bo mafên demokratîk ê ku di makezagona Tirkiyeyê da ê ku mafên mirovan da di wî aliyê da
mesela kesek u fikreki xwe tweetekî bîne ziman an jî pavra bike an jî bike ve nava çalayekî demokratik tamamî ev duî warê da desthilatdarî yetkî daya hakim û savcı ji ber wê dozger bixwaze û savciyê Sulh Hukuk Mahkemesi bixwaze bir kesê dikare bişîne hepsê ev tenê dibin yetkiya desthilatiyê re hakim damaye yani kanun divir da gelek berfireh hatiye hiştin divir de tehlikekî mezin heye yani tamamî keyfe hakim maye hakim bixwaze dişine hepsê bixwaze jî naşîne ez wer bawerim ev ihtimal xirab neyê ajotin هون پارێزەرن ji ber ku gelek kes ji bo meseleyên dawa û awaz seredana ve jî dike nêrîna xelkî çi ye ez benî yanî dema ku kesek tê eger derfet çibeng behsa vê karê wezaretê bikin xelk çi dibêje yanî tirsa xelkî heye ku weke cenabê te jî amaje pêkir kesên ku destdirêjî kirin ew yan hindek sûçendî hene ew ji bêne azadkirin û ew careke dî di nav civakê de wa tişta bikin belê ev tarîxa vî ya 2023 tîrmehê yani sî tîrmehê wê da ev bawerim yani wekevî bawayê hukukî nine ji ber ku ê ku 2002 da ketiye nava sûçekî tevlî tiştekî bûye tevlî sûçekî bûye 2020 da yani ez wer bawerim va bawayê gelerî çêba wekevî daha bawayê hukukî pêş diket ez wer bawerim di nava gel da ev piçekî parîkî nexweşî derdixe gelek sabin spas Birêz Yusuf dere bû mêvanê me nalîn gelek dozên siyasî û yên edlî jî bêguman elberdestêwî derbas dibin ji bo parêzeran ez xalim behsa xalekê bikim wê karê wan zêdetir bibe wisa xuya ye vê mesaiya wan zêdetir bibe ji ber çi ji ber ku behsa azadbûna pêncî heta 55,000 kesan têkirin ji bo wê yekê jî bêguman prosedûrê karek lazim wê werin vir cem parêzerên weke Yusuf dere daxwaznameyê xwe binivîsin bişine dadegehan mesayekî nû dest pê dike ji xwe barekî giran li ser milên dadgehên Tirkiye hene bi hizaran dosya hê jî li bendêne ku bêne gotûbêjkirin dadgeh li ser bêkirin di rewşeke wiha de wê karê van zêdetir bibe lê aliyekî vê meselê bi proseyê ve girêdayî ye proseye heyî lê aliyekî dî jî pêwîstiyek heye ku di nav sîstema dadverî ya Tirkiyeyê ji bilî meseleya proseyê çaksaziyek bêtekirin heta niha weke mêvanê me jî amaje pêkir 10 paket hatine amadekirin ihtimale gelek paketên din jî em bibînin lê taybetiyek heye dixwazim dawî behsa vê yekê jî bikirin yanî bifikirin tasek xwarina xweş heye lê bizmarek jî di nav de ye çi ye ew bizmar ew jî ev e ku hindek desthilatên dozger û dadgeran têne zêdekirin ihtimal heye ku yani heta metirsî heye ku hindek dadger dozger jî vê meselê ji bo xwe weke şexsî bikarbînin helwestên xwe yên şexsî zêdetir de dema darizandinan de nîşan bidin ew jî xaleke metirsîdar e li ser vê paketê li bi her awayî çaksazî baş e li gorî gotina civakê jî û her wiha şarezayên vê meselê jî Şewket gelekî spas bo te li ser van zanyariyên hûr ku zanyariyên ji hemû aliyan li ser vê meselê te dane me spas bo mêvanê te jî li ser vê guftûgoya bisûd.